4, verse number 3. Sidlule vele bazalwane, sidlule vele kungashongo lutho ukuthi kusidlula, akekho bethe sizodlula, kodwa sibona uNkulunkulu esidlulise entweni enzima. Haleluya. Nawe impi yakho uJehova uzoyihlula namhlanje ngegama lika Jesu waseNazaretha. Ayibengicabanga ukuthi ngizothi amen bazalwane. Ngithi namhlanje uNkulunkulu uzoyihlula impi yakho ngegama lika Jesu. Haleluya. Amadimoni azobhawa noba ngaba kathandi bazalwane. Haleluya. Amadimoni azokhothama ngoba likhe linye igama elinikezwe kubantu abasingakhuleka lona, igama lakhe lodwa. Haleluya. Emazulwini. Haleluya. Nasemhlabeni akekho njengawe. Fundani bazalwane, fundani bazalwane, fundani bazalwane, fundani bazalwane. Ngizonibulisa, ngiyabona ukuthi nifuna ukubulisa, ngibulisa. Yes. Yes, 4. Tshela umakhelwane ithi akusona isinkwa sodwa esingaphila ngaso. Akakuzwa lo munye umakhelwane ngicela ukhulume nalo munye ayithi akusona sonke isinkwa esingaphila ngaso. Ngisho ngiyanibona ukuthi nisho kancane niyahleba. Tshela umakhelwane ithi makhelwane akusona isinkwa okuphilwa ngaso. Mhlawumbe ngifuna ukukhuluma ngendaba yokuthi uNkulunkulu ophilisa abantu. Akuzona izinkwa esidlayo kodwa uNkulunkulu ophilisayo. Sanibonani bazalwane. Akuyona imali esinayo emabhenki kodwa uNkulunkulu ophilisayo. Akuyona imizi esiphila ngayo kodwa siphila ngoNkulunkulu ophilisayo. Sanibonani webazalwane. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bazalwane. The Bible says uJesu wayezilile la insuku ezingama40 kanye nobusuku obungama40. Wayezile dry bone bathi dry fasting esilukudla engaphuzi manzi engenzi lutho. Kwase kufika umlingi lithi iBhayibheli lami wenyukele entabeni wayothandaza. Wenze njani bazalwane? Wenyukele entabeni wayokwenza njani? Ngoba uma ngabe babashelembe kukhona izinto ezi-attack wena ungakhohlwa kunyukela entabeni. Haleluya. Noba ngabe ukuthi uSathane befuna ukuthi ngandlela ka-attack ngayo, hlala phansi ungamkhonzi uNkulunkulu, kodwa ngizothi namhlanje akunyukele entabeni yokhuluma indaba yakho noThixo. Sanibonani bazalwane. The Bible says to uSathane mayifika uNkulunkulu Jesu mayifika ethandaza. Ngiyacabanga bazalwane ukuthi uJesu ethandaza entabeni, haleluya, ngizwile la besithandaza before inkonzo ingena, i-atmosphere kaNkulunkulu was full of the heart to this house. Haleluya. Amandla kaNkulunkulu bengiweza ukuthi kulomthandaza khona kubazi kwezwakala bazalwane. But kule atmosphere yamandla amakhulu, okokuqala remember uJesu wayeUNkulunkulu. Siyezwana bazalwane. uJesu wayongibani? Hey nina niyahlupha ngathi anikafiki. uJesu wayengibani bazalwane? uJesu wayeUNkulunkulu. So uSathane uya kuJesu nje uyo attack izulu. Okokuqala. Okwesibili, kwakungelona izulu kuphela lufuyo, but kwakunenkazimulo overflow phezu kaJesu. Kodwa uSathane akamsabanga uJesu ngoba uSathane noJesu bayazana. Lithi iBhayibheli kuncwadi kaJohn chapter 5 verse 17 lithi wena Nkosi uyangazi uJesu ethandaza ezobulawa, uthi wena baba uyangazi nganginawe umhlaba ungakabi njani, ungakabi khona. So
kusho ukuthi wayeletha kuNkulunkulu ukuthi ngeke Jesu uNkulunkulu ngeke ulenze iphutha lokuthi kulesikhathi engiphila kusona ubuso uyangishiya ngoba uyangazi. Siyatholana bazalwane. So uSathane wayekade ingilozi enkulu from the beginning. Kuthi iBhayibheli lami wayeworshipha. Hallelujah. Wayenjani bazalwane? Wayenjani ma-worshipper? If you can understand the word worship, you will understand ukuthi umuntu oyiworshipper umuntu ophiwa amandla phakathi kwabantu noNkulunkulu. I-authority yabantu iphakathi kwe-worshipper noNkulunkulu. So uNkulunkulu wabona uSathane wabona ukuthi lento yakhe imenza abe bold through indlela akuphiwe ngayo uThixo wese attack izulu. Sanibonani bazalwane. Bafunda incwadi kaJesasambulo lithi uNkulunkulu wathi mayimphosa emhlabeni wathi maye kuwe mhlaba ngoba uSathane wehlele emhlabeni ukuzolinga abangcwele imini nobusuku. Sanibonani bazalwane. So then ma ungumzalwane mamncaba you must remember kune attack emaphusheni, kune attack uvuka, kune attack ungena emotweni, kune attack uphuma ngemotweni ungena officeini, kune attack kwicomputer, kune attack kwimanagement, kune attack kuma supervisor ngoba wena uhamba noThixo oyisitha sika Sathane. So every time now and then you must understand uma uvuka ulimi lwakho fanele gqwale ukuthi Jehova ungangishiyi. Ya ngizwa bazalwane. Mawufika emsebenzini before uqithi ku-coffee computer uthegameni lika Jesu waseNazaretha ngiyalama demoni ngiyalima imoya ngiyalima ikhuba ephambana nesitha kule ndawo egameni namandla i-authority yakho Jesu. Mawuyongena meetingini uthi baba nansi meeting Jehova sengiyangena ngene izulu lingene nami omothisha mamuzula bala mawungena eklasini before ufundisa abantwana ngoba abantwana abafundisayo baya athekwa amadimoni. Kumele mawungena eklasini uthi egameni lika Jesu eliphila kuze kwaphakathe nampa abantwana ngiyathandaza uyalama demoni ajikitshelwa ekoleni engabusi phezu kweklasi afundisa kulona. Hallelujah. 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 Actually ngantshela mfihlo bazalwane impilo yami umthandazo. Mangidla ngiyathandaza, mangena emotweni ngiyathandaza, mangilala ngiyathandaza, mangiphapha ebusuku ngiyathandaza, mangiwalka ngidrive ngiyathandaza. Jehova yalama demoni endlela yalima ikhuba ephambana nezulu lakho ngegama lika Jesu. Awu sizozwana bazalwane, sizozwana. So mawukholwa mama uNcumane ufuna uku-understand ukuthi asikho isikhathi sokuphumula. There is no time to rest. Ngoba even if uNkulunkulu angakubusisa ube nemali uzoba nezilingo zabantu abanemali. Anangizwa manje. Uzoba nezilingo zabantu abanjani? Khona ama-attacks akho azo-attack abanye bazothawu mamzulu sezenza ngcono senze sajusu selekhaba uthisha siyambona ukuthi akasezi nesenkonzweni ababuzanga nezathu ukuthi wayengeze enkonzweni bafela bathi awuze esontweni bawushonga leyo nto ukuthula kubazalwane. uSathane ukatheka ngento oyinikiweyo. Sanibonani bazalwane, uma unemoto namhlanje imoto right after 3 weeks iyafa imoto kufanele uyoyikhanda awuyizulu yesabeka. Awusanibonani bazalwane, if ubuzela abantwana thina ezela abantwana bethu baya-attackwa kunamadimoni a-attack abantwana bethu. West party mina mfundisi abantwana bami ba-attack ukudlula nina nonke ngoba kumele ngishintshe ifocus kinina ngifocus ebantwana ningasafocus kuThixo. So uSathane ufuna ukuthi ahlale ngi-attack so then ngikwazi ukuluza ifocus ebandleni ngibheka abantwana bami. Sanibonani.
So yonke into oyenzayo isitha simile ukuthi ungafocus kuyo kodwa ufocus kuso. Sanibonani bangcwele? Niyazini bazalwane ukuthi izinto enibhekene nazo akuzona ezonibulala kodwa ezokuthi ushintshe ifocus. Niyazini ukuthi le mimoya obhekene nayo akuyona imimoya but uSathane ufuna ushintshe ifocus. Niyazini ukuthi lezi zimpo obhekene nazo emsebenzini akuzona izimpi zomsebenzi kade uSathane uzo-attack ifocus. Uyabona ukuthi indlela ofocuse ngayo maphungula, haleluya, uzowina, uzophumelela. Ufuna ukuthi ungawini, ulwela ukuthi ungafocus. Sanibonani bangcwele? Sanibonani bazalwane? Wafika uSathane, wafika uJesu egcwele inkazimulo. Wafika egcwele inbazalwane. Kana bazalwane bathi mabe sebekhola bathi abanye babathe lesilingo lesi asingifanelanga mina ngiyakholwa ngisindisiwe asingifanelanga lesilingo asingifanelanga sifanele ba if leso silingo asifanelanga wena usindisiwe right wena sifanele ba leso silingo ba lempi ekuphambili kufanele ishaye wena kwenzela uba wena ne testimony ukuthi uNkulunkulu uhamba kanjani nomuntu. Sanibonani bazalwane? Awusanibonani bazalwane? Ufuna mina understand uNkulunkulu ma ekunikeza into akakunikeza ukuthi le nto ngakaphinda kuphuce. Nento akunikeza yona sengakuphuca kusasa but focus. Haleluya. Funda babaqamba. Funda babaqamba. Yeah. Bambelani ke bazalwane qamba leli gama elithi kwafika umlingi. Kwafika abantu? Kwafika abantu? Okay, it's in English. Yazi nina futhi lapho mangathi ufike umuntu uma engafika nje ezikoleni ufundisa kuzona. Yes? Yeah. Yeah. Yes, funda. Yeah. The scripture says. The scripture says. Ujesu nawo akasakhulumi uSathane face to face but usedonsa umbhalo. Phinde akasakhulumi noSathane face to common class akasakhulumi face to kodwa usekhuluma izwi. Khona izinto okungamela ukuthi uzikhulume but kumele ungene ezwini bese uyazikhuluma ususezwini. Khona izinto ongamele uzikhulume ungazikhulumi uma ungakangena izwi. Khona izinto okumele uzikhulume kuqala donsa izwi libe ngaphakathi kwakho. Sanibonani bazalwane? Uthi uJesu kulotshiwe kwenziwe njani? Ngitshela makhelwane kulotshiwe kwenziwe njani? It is written, kubhaliwe phansi kusembhalweni ukuthi akusona isinkwa sodwa umuntu angaphila. Sanibonani class? Akusona sodwa isinkwa umuntu anjani? Ngamanye amagama uma kungase kufika isikhathi sokuthi wena ulala ungadlile ufune ukuthandaza umthandazo othi Sathane ngeke ngiye kuNkulunkulu mina ukumkhonza ngenxa uncisha uthi uncisha isinkwa. Khumbula ukuthi akusona isinkwa ukuphilwa ngaso kodwa kuyaphilwa ngaphandle kwesinkwa bese kuthathwa amazwi. Mawubhekene nesimo sakho ngoba lesimo esikhuluma ngaso lokwakuJesu bebhekene ubuso nobuso noSathane. Ngicela ukunitshela njengoba nilapha endlini nje nama challenge ahlukene. Umuntu nomuntu unoSathane wakhe entabeni yakhe abhekene naye. Kumele kube nento oyithathayo uma uzobhekana naleyo ndoda ngoba ifanele kube khona into oyikhuluma testimony yokuthi uyamazini uNkulunkulu uhamba naye. Sanibonani bazalwane? Akufuneki uma ufika esikhathini sokuthi uSathane uattack impilo yakho usukhohlwa ukuthi yini ebhaliwe ngempilo yakho. Ngiyazi ukuthi aningizwa kahle. Kukhona umuntu la endlini ongasebenzi, omunye uyasebenza imali yakhe incane. Uma ngabe qeda ihola imali yakhe iphelele ezintweni ezincane.
ebese engakwazi ukwenza izinto ezinkulu, bese kufika uSathane ezombuza ukuthi njengoba uhlele ekukholweni uyazini kunendlela engcono yokuthola imali beside le wena oyithola ngayo emsebenzini na. Khuluma lamazwi, akusona sodwa isinko okuphila ngaso kodwa kuyaphilwa nangamazwi. Ngifuna ukuthi kuwena uma ngabe uNkulunkulu uhamba naye ungalenzi iphutha lokuthi uma ubhekene nezimo ukhohlwe ukuthi yini ebhaliwe ngalempilo ekuwena, yini uThixo ayibhalile, yini uThixo ayifunayo ngempilo yakho, yini okay mhlambe kuze ngizwe kahle yini thuli elotshiwe ngawe. Sanibonani bazalwane, ngoba njengoba kulapha nje baba ngoba khona into elotshiwe uThixo ngawe, ilotshwe emazulwini. Sanibonani bazalwane, khona into enzani bazalwane, uma kufika ikhathi zizokwephuca isinkwa sokuphila uThixo akuphe sona, khuluma amazwi phezu kwezinto ezithathwa nguSathane. Uthi Sathane unamanga, kulotshiwe. Khona abantu abanenjabulo bazalwane, khona abantu abanjani? Kodwa bazalwane, khona abantu abanenjabulo. Injabulo yakho ingathathwa uSathane ekurobha ngabantu abanenjabulo. Khumbula ukuthi into iphiwe wena abaphiwanga abanye abantu, kodwa into ephiwe wena isezwini. Kumele wena umoya kuThixo uyofundiswe lithiniswe. Abesethi-ke uJesu ukhuluma noSathane uthi mfundi na into engifuna ukutshela, kulotshiwe. Kunjani? Kubhalwe phansi ukuthi I'm your king. Awukwazi ukusuka la uhlala khona uzokhuba mina, imini inkosi yakho. Kulotshiwe. Kwenziwe njani? Uma leli gama lithi wafika umlingi. Sanibonani bazalwane, abazalwane abaningi aba-understand ukuthi uma ususindisiwe kumele usindiswe. Ungezwa abazalwane begrobha la enkonzini bethi sele ngasindiswa kumnandi uhamba noJesu, basho la epulpit ziyaduma emakhaya. Bese umuntu ethi ungibona nje sele ngathola uJesu, mina uNkulunkulu uhamba nami futhi ngiyawezwa amandla. Uzuhlabelela ingoma, ngiyawezwa amandla, ngiyawezwa amandla, ngiyawezwa amandla, ngiyawezwa amandla, ngiyawezwa. Amandla mntanami umi la phambili usukuzwa kahle ukuthi leli bandla ngoba phezulu ngamakhanda ngendlela amandla angakhona. Akulinde uSathane athi asambe sekhaya, asambe sekhaya, ngoba la asazi ukuthi ubhekene naye. Athi mayefika uSathane vele uhlangabezwe ingane yakho intshentshi iholethi ibine 1000 rand phakathi. Ngapha ukuthi ngiyawezwa amandla. Mawufika ekhaya amandla ayajovwa, ajovwa ingane yenyawupe ethatha imali yakho. Awubazalana ngangizwana manje ngesikhathi okay mhlawumbe kuze ningizwe ngesikhathi unamandla, ngesikhathi unjani uSathane usethe izinto eziqeda amandla, ukuthi njengoba unamandla kangaka nje yini engaqeda ngayo ukuze amandla enze njani aphele. Endlini khona abantu ababethandaza gobho kwisibili, kwafika izinto eziqeda umthandazo. Namhlanje umzalwane mayithandaza usethi amen. Lengane seziyazi ukuthi uma sithandaza umthandazo uzoba njani, uzomfishana. Nemthandazweni iqondana nalama soap lawa eniwaziyo lawa oma generation nobani bani. Ngisawazi ngoba iTV yangibuke kulezo nyanga. uSathane vele athi thandazani ngesikhathi se-generation mawukwazi abantwana ukuthi athi vele thandaza sithandaza phosana bantwana futhi
Amen. Vula iTV, vula iTV. Uvula iTV nje izulu alizwanga ukuthi ubethini. Futhi nezimpi zakho azizwanga ukuthi wenzani. NoSathane futhi akayitholanga impact. Ngoba kufanele uma uthanda uSathane athole impact. Mana angazi ukuthi ngizoyibeka kanjani bazalwane. Yabona nginesikhathi ukuthi mangithandaza ngizwe ukuthi lapha emthandazweni ngiyaphuma lapha kimi sengiyothandaza sengithandaza kwi level yasezulwini ngizwe ukuthi mangithandaza umthandazo wami ususabalala usugcwele iJohannesburg Central awukanizange ngizwa bazalwane and ngalezo sikhathi kusuke kungasemina othandazayo and mangithandaza ngisengisamuza unkosikazi angisamuza uZwama angisamuza umbuso angisamuza noSipho sengithandaza lento engifuna uyizela ngaphakathi kwami ngalezo sikhathi angiseza ukuthi ubuthongo kufanele ngilale noma sekuzwe ukukhona into ethi qhubekele ekujuleni qhubekele ekujuleni ngoba lento obhekene nayo iyawudinga umthandazo. Bazalwane yekani ukuthandaza ngoba nifika esontweni nakhona makuthiwa bazalwane nakuthandazwe makuvula umthandazo uyabazi ukuthi abazalwane awubazi bayaphi kahle bathi ubuye amen hawu kokushesha okungaka senihumzelena qeda izulu lingakezwakali awu kodwa Jesu sanibonani mawuthandaza zikashona yehla. Okay, mhlawumbe ukuze ningizwe uma uthandaza vuyiseka awuthandazi kuba inyama izwa kamandi niyangizwa bazalwane. Alright, khona ake nginikeze simple method of prayer. Uma uthandaza fika lapha emthandazweni ungazitshela ukuthi uyothandaza ithi uyoxoxa ufike lapha emthandazweni xoxa indaba uThixo xoxa indaba uthi weNkulunkulu ngazi ukuthi njengoba ngilapha nje kukhona into engazi ukuthi angikwazi ukusithola ukuthi ithemba lokuthi sithole ilapho kuwena ngoba phela uthe abayokhuleka egameni bona bawusindiswe ngiyekela kuwena ke Nkosi lezi zinto engizithandazelayo ungaziphenduli angikwazi usiphendula noma ngeke kodwa ithemba lami sekuwe uma ungangiphendulanga ngiyofa ngazi ukuthi wena azungiphendula kodwa ke sengishiyele kuwena ngiyakwazi futhi ukuthi wena njengoba ngithandaza uyaphikiswa usudlula uthi weNkulunkulu yazi ukuthi njengoba ngiphila lapha emhlabeni nje anginamandla okuphila kulomhlaba izinto nezimo engibhekene nazo ziyangihlula ukhuluma izinto njengoba zinjalo ungayeki ukubeka izinto njengoba zinjalo bazalwane zinjalo lapha kwami ngithandaza mamzulu kuze kuhlekwe sometimes behleke ngibayeke behleke ngoba basuke becabanga ukuthi ngiyahlekisa ngisuke ngikhuluma. Haleluya ngikhuluma noNkulunkulu sometimes ngiyamtshela weNkulunkulu awukwazi ukuhlala ezulwini ngihlale eCentral mina uhlale ezulwini wena nginethwa izimpi zeCentral ngidinga wena wehle phela uyolwa lezi zimpi ongifake kuzona ngithi njengoba ngilapha nje ngithunywe wena uthi ke manje uma ungasabi khona kulezo zimpi akube khona abantu ngoba ithemba lami phela baba wena wangithumayo ngithi wena Nkosi wakho lumayo angithi wena washo ukuthi ngihambe ngiyoshumayela izwi lakho uma sengifike eCentral sengishumayela ngasezwakala ubani kanti manje ufanele azwakala uma ngasezwakalanga wena weJehova ngiyekele kuwe uNkulunkulu wamazulu nomhlaba unguJehova othembekileyo akekho futhi uNkulunkulu mawuthandaza ungamthethisi ungathi kudala uNkulunkulu ngikhuluma nawe angathi ingane yakho uJehova uyayazi izinto oyicela lithi iBhayibheli uJehova wazi izinto esicela singakazisho uNkulunkulu njani bazalwane bazazi. I was so blessed babushalembe namhlanje mangifika indlu kaNkulunkulu igcwele umuso womthandazo ngizwe ukuthi amakholwa ayathandaza abiza uNkulunkulu omdala ngathi nayinto kumele sifunde silibandla ngoba yonakele labazali lento yokucabanga ukuthi manithandaza nina nithatha ama groups nithi kunama groups of prayer ama-interceder niwabiza ukuthi ama-intercede group yenze lo mthandazo ayenziwa leyo nto bonke abantu abathandaze. Hawu kodwa Jesu abenze njani abantu akangabikho umuntu esothi sithandaza mkhize ebevula amehlo esigqomzela amehlo engazi ukuthi yena akazaze akanazimpi awunazimpi wena masithandaza funa kube khona iqembu elithandazayo bese kuba khona iqembu nje eleyindaba ke
No, sonke asingene emthandazweni njengebandla, sibophe imimoya, sibophe amadimoni, sibophe izimpo, sibophe uxabana, sibophe ukuphithizela, sibophe ukungezwani, siyale sichithe ngegama likaJesu. Hawu, sanibonani bangcwele, sanibonani bazalwane, sanibonani bazalwane, sanibonani bazalwane. Abanye ngizayiphatha okuzila ukudla ukuthandaza, kusho ukuthandaza. Kwenze njani mina? Kufuneka le nto manithandaza nifike emakhaya manithandaza. Wena fana nomthandazo, umthandazo wenu thandaza kakhulu mani nezinto nithandaza nje nikhaleke la. Awuzi ukuthi nayi peni hayi usaba ukufa futhi. Nakhona hayi ukuthi umthandazo usaba ukugoduka. Uyabona ukuthi Jehova ngingagoduka. So baba, in the name of Jesus. Baba ithele ayithulele uNkulunkulu uyazi ukuthi awuthandazi usaba amapeni, usaba ukufa. Nabathandaza ngoba sebezwe ipeni. Nakhona phuthuma baba, fire in the name of Jesus. Fire bafuna kuphuthuma. Kuphuthuma njani namhlanje ungazange kuphuthume ungaguli ngoba kufanele kuphuthuma ungaguli. Hayi ukuthi mase ugula wena sekufanele sijuluke sonke. Fana noba wena mawugula Mkhize ufuna sigijime sonke siyesibhedlela kanti wena kumthandazo uzongena nini lapha? Ufuna ukuthandaza phela. Nathi siyathandaza lapha emakhaya. Kodwa masingalithola ngithuba lokuza wena usufuna ukuthi uye kwinkosi. Engazi ukuthi wayikhethela izifo. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bazalwane. Abanye uNkulunkulu bamyeka ngempela njengoba ngikhuluma nje bamyeka ngempela. Njengoba yabona lapha endlini futhi ngaba le ndlu igcwele. Niyangizwa bazalwane? Futhi ngaba le ndlu njani? Abantu abangena kule ndlu bangena ba backslide abawa. Basibawisa yini? Bathandazile. Inkosi yangaphendula. Asebebona ukuthi all right siyenyangeni. Ngayi mntana menyangeni. Ngayi ba prophet bamanga. Ngayi futhi ezangomeni. Likhona igama elinamandla. Edlula amagama onke. Alikho elinye igama. Bazalwane sanibonani. Intamba sifani maKristu. Sizenze njani intamba? Awe Jesu sizenze njani intamba? Intamba enamandla uJesu ophila. Intamba enamandla igazi likaJesu eliphilayo. Mani ngayazi intambo kaJesu ukuthi iyakuyenza njani. Lithi iBhayibheli ngenye imini uIsrael ezongena eKhenana kodwa Jesu kwakukhona isifebe uRahabi haleluya lithi izwi lenkosi sathuma sibona ukuthi uIsrael uyafika uzohlola indawo saqashisa izimpi saqashisa impi kaJehova saqashisa kuthiwa makufika igora zaseKhenana izobheka zaqala zakona ukuthi hayi akho umuntu niyangizwa bazalwane akho umuntu kuthiwa zaphumi igulu zakwaIsrael ezazizohlola indawo ukuthi iminjani kuthiwa wakhamba kwesifazane lithi iBhayibheli libeka kahle ukuthi kwakuyisifebe kuthiwa wesifazane wacela umthandazo wodwa wathi ngiyacela njengoba ngisindisile mase nibulala iKhenana ningangilokothi ningibulala kuthiwa lamadoda abuza ukuthi ke usiyobona ngani kuthiwa wathatha intambo lomfazi wayihuka phezulu estairs wayihuka kuthiwa indoda nendoda yayibamba intambo yehla ngayo yashona ezantsi kuthiwa speed yafika nesithathu yafika amadoda aphelele kuthiwa amadoda athi ungayisusi ke le ntambo ngoba sifuna maku ukuthi siyafika sibone ngentambo awu kodwa Jesu sifuna ukubona ngani bazalwane kukhona intambo engabonakala igazi likaJesu ayibonakali bazalwane haleluya ngizila isandla sakhe sithinta ngizwi ekhuluma sangiyakhona futhi ngiyazi asabe manqoba impilo yami noma kumnyama yena ukukhanya kwami
uyabonelela nama kumnyama kanjani Jesus Christ noma kungamnyama kangakanani noma kungebonakale kangakanani awukuthiwa Jesu kwebamnyama bazalwane uthubheka ihlaba zakhe zikho uthubheka abangana bekho uthubheka abazalwana bekho uthubheka umfundisi akekho kodwa yena uthulungisa ibhanke kumnyama uthi uyabuka kwi-account kumnyama nethemba likho kodwa yena haleluya abanye banike WhatsApp ufuyiseka ucabanga ukuthi bazokukhumbula bafene bangaphendula kodwa yena haleluya kodwa yena kuke kuba mnyama bazalwane kwake kuba mnyama kimi I remember bangcwele ngenye imini kwake kwafika isheriff ekseni ngo7 yafika ngisalele yathi sheriff are you Mr. Tus ngathi yes yathi are you owning the BMW what yes washi registration ngathi yebo that's my car but I'm coming to collect your car because you don't pay your car kangene kamereni yami ngathatha ikhiye awuziphi ikhiye zami kayinika isheriff yagoduka kwathi ntambama ngo7 o'clock kwashika fika isheriff izofuna ukurepossess indlu yami yathi Mr. Tusi when Mr. Tusi ngathi yebo yathi ngizocela ukukutshela ngizothatha indlu yakho because indlu yakho ayikhokhelwa ukusukela namhlanje ngicela wazi indlu yakho is for sale anytime kuzofika abantu bazoview umuzi haleluya kwakungathi kumnyama kwakungathi abukho mzwayo kwakungathi akekho ngibonayo kodwa angikhohlwanga uThixo angikhohlwanga sasithi masithandaza nabantwana bami sithi uNkulunkulu usikhumbule noma ngabe soneni kuwena usikhumbule sasingonanga kodwa uThixo wayezotesta ukholo lwami limbrasa ebona ilabaya sibona akijima ngangibongamela ngareport ukuthi imoto yami ihambile wakijima waya kobaba obaba bathi we don't help anyone ngemali ngathokwenhle abantwana bami bathi we can't it's about to finish that house to pay through a cousin of Jesus
Noma ngaba mnyama bazalwane uThixo ukhona. Haleluya. Noma ngabe konke ingezeka uThixo ukhona. Fridge lami lalethi malivulwa. Ikhala amanzi. Fonela abantu bafonela ingane zami bathi kunosipho uhlala kulowa muzi wefridge elikhala amanzi. Awukathi uThixo wagcina. uThixo wangcina. Nkulunkulu uyathwalana bazalwane ungamyeki. Ngicela ukukutshela ungamyeki uThixo. Ungamyeki uNkulunkulu. Umuthi replya udaba lendlu. I remember bazalwane kwakhona umntana engamthandazela esosona. Amen nje. Hallelujah. Nkosikazi uyamxoxela nje impilo yasekhaya. Uthi lo mntana uyaphila mama? You okay? Uthi yes ngiyaphila. Uthi kodwa my car bangimoto kababa wakho isikole. Imoto kababa wakho is no more. Hallelujah. Uthi lo mntana mama ubaba ngathini uhanjelwa imoto ngikhona. Uthi ngicela i-account. Ngamfonela ngathi mntana mcela uyeke imoto ihambe. Ngoba noma ngabuya nginamali ukuyikhokhela. Ilama ikado isibona. Inamaya namasekhaya namo. Ikado isibona. Athi yaka mntana wami imoto ihambe. Wathi la mntana baba ngangiyeke imoto. Wathi ngicela i-account. Babinikeza unkosikazi i-account 10 minutes to come. Yangena 10,000 rand back. Ngathi mntanami i-account imoto ingene. Ngilanda imoto kodwa ngizocela uyithathe. Imoto ihlele kuwena I can't ngoba nginayo imali yemoto. Wathi baba landa imoto okunye kusobonakala. Uyabonelela uThixo. uThixo uyabonelela. Unabakhe. uThixo uyabonelela. Mama ngayilanda imoto shelembe ngathi mangifika la ngayipaka ngaphandle ngaphinde ngamfonela ngathi Michael ngicela ulanda imoto yakho because I can't keep this car. Wathi baba ngicela ukeep imoto kusuka namhlanje I'm going to pay your car up until imoto iphele. Yo Mama ngingamazi uNkulunkulu ukuthi uthwalana kanjani. Benoke ninyamazela noma senihamba ngeyitulo. Sengingasahambeki nithi uNkulunkulu ulungile. Ngoba wamphendula uThusi nami ngiphendula. Ikhaya masiya inde bositha resumaya. Ukhanya mandiselimaya. Abazalana uNkulunkulu ukhona. Futhi uNkulunkulu uyalalelwa. Futhi uNkulunkulu uyaphendula. Mayili. Yeli tayrimonde sa. Ngesi elibogati. Kunabantu okuthiwa ngikhulume phezu kwabo shelembe. Namhlanje umoya luthe ngikhulume phezu kwabo. Ngibatshela ukuthi sekuyalunga sekuyasa. Ukhaya mayathi sekuyasa noma ngabe Satan ebeqhukela ukhaya katiki ngicela ukukutshela sekuyasa sekuyalunga uNkulunkulu khona. Ngekarianto mesia ula itemo indamasia tana ile moye lama kayisili awubasalana ngiyanxusa akandikholwa igama likaJesu ngiyanxusa ngiyeke iThixo akaniyeke uNkulunkulu akanikhonza yena yedwa akaniyeke inyanga nabaprofeti akanikhonza yena yedwa Mindosika Nelitailimo Sigwano muhle, sigwano pafine,
Sikubona unestayile ekhanda kodwa inkinga zakhe asizazi. Ngizothi namhlanje uyimpendulo. Impendulo. Dan phume ekolotini, phumani. Phumani ekolotini, phumani. Phumani komashonisa, phumani. Phumani, phumani. Phumani ekuhluphekeni, phumani kwimoya yopoverty. Phumani ngegama likaJesu ngiyanikhipha. Ngegama likaJesu ngiyanikhipha. Ngegama likaJesu ngiyanikhipha. Phuma kuleyo nhlupheko uSathane esefuna umthuko uThixo ngayo. Phuma namhlanje, phuma ngegama likaJesu. Masime ngenyawo. Funa nje umuntu ozothi mfundisi ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu ungizwile. Ngicela ubonge ngakakuphi, gijima uze phambili. Enye into engihluphayo ngani bazalwane, animkhole uNkulunkulu senifike phambili. Anginesifo bazalwane sokuthi imali yami mangiyiphatha ngesandla iphele ngayibonanga ngiyenzani. Lelo demon lingiphathe more than 30 years. Ukuba fully delivered kule nto. Mhlambe is 20 years back. Today noma ngaphi 10 rand uJehova multiply. Vuyiseka. uNkulunkulu utheke imsekusile. Bathi test akufake kuyona. Bekufuna umazi ukuthi mayesibusisa zokunika sona. Ungamthuki. Maybe uzofana nami. I'm a millionaire by faith. Thatha inhliziyo yakho uyixhube uNkulunkulu phambi izandla zakhe endlini. Thandaza ngenhliziyo. Thandaza ngenhliziyo. Thandaza. 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 Kunesigodlo esivala into zakho sifana nebhola noma nebhodo lesizulu. Elathi makufaka into zakho kulo zavalela zafakwa ngosemende so then noma ngabe kufika ikhukhula zingahambi. Into zakho ivalele lapho but namhlanje ngizodabula lelo bhodo. Ngizodabula lelo bhodo. Ngizodabula lelo bhodo. Ngizodabula lelo bhodo namhlanje. Ngizodabula lelo bhodo. Namhlanje ngizodabula leyo mbiza. Ngizodabula leyo bhodo namhlanje ngegama likaJesu ngiyaqhekeza. Kodwa bazali bengicela uma kungenzeka nihambisane nami ngenhliziyo nangomthandazo. Ngiyayidabula manje ngegama likaJesu ngiyayidabula manje. Vula umlomo wakho usho something kuThixo. Vula umlomo wakho. Vula umlomo wakho. It's about you and God namhlanje. uNkulunkulu nawe uzokwenza izinto namhlanje. It's about you
and God and phenduka uNkulunkulu ufuna uphenduke uNkulunkulu ufuna ukholwe wenze lento ayisho endlini kaJehova bazani ningabe umthwalo endlini kaJehova yenzani umsebenzi uJehova anikeze wona nenzani ngokwethembeka whatever uNkulunkulu anikeze wona thembekani uNkulunkulu kuba gift anikeze wona thembekani bazalwane thembekani ngicela uthandaze vula umlomo wakho vula umlomo lezo nyembezi zakho izona ezowela phezulu kwaleli bhodwe kuzodabula umlilo akufanelanga mamZulu nisokole ningothisha akufanelanga nisokole abantwana bami ningothisha ningama professional akufanelanga nihlupheke akufanele nifunde ezikoleni ezingqilaza uThixo wethe khona namhlanje ngiyavula Shandeke siya labasiya ngiyayase ke moya ngithatha ama-CV angaphansi ngiwabeka phezulu ngimemeza egameni likaJesu amagama enu malaseya daya kabro baba nasi isibusiso edayi la presa moya thaya Makuthi khala mntasekhaya imini yakho namhlanje yokukhala phambi kukaThixo yokukhala phambi kwenkosi imini yakho ilanga lakho thank you Jesus ilanga lakho thank you Jesus ilanga lakho this is your day Jesus Christ, this is your day. This is your day that the Lord has made. Ikazetamoya. Baba ngiyavula. Isibusiso ngiyasivula. Ngegama likaJesu ngiyasivula. I-blessing ngiyayivula. Ngamandla omlilo uNkulunkulu wethu khazimula phezu kwekhaya lakhe phazimula phezu komsebenzi wakhe ngimnika umsebenzi omusha ngegama likaJesu waseNazaretha baba ngiyakholelwa okungenzeke ebantwini nangu uNkulunkulu usefikile bantwana basekhaya nangu uThixo usekhona manje